tui koe moe koe ni. Hoi kua mai lani. I mene a sioni. Kai wharea I whare. Ka me te au a whāu kai a te tau whāmini. Te kai au a tau mai a I te pēa e rea I te ri. Te kai au a kai tau mai a I te tau roki. Tua māki. Hau koe a hau. Roni o ea whiona, tū ia I tau o kapapau. E whiwhiri mau kāmu I kawangero. E hiwa tai kūkua. E whamaro atu. I ea whiona koe te pui o tua. O kai mua toi o tua o ke taha toke. O ke ia e vai e whunga o na tula o lani na ni mongi ia. E ko whai kūtuni. O ke I whotu mu mai ki hake. I ho mau māmani. E whiwhiri mau whiwhai atu. O I koe whakoroa me tāpua ke ai a whiona. Ai nāsia ke ai whamiri. E whiwhiri ko I nāsia ke ai siasi. E whai e mauro tu tauputomi. E whamoni o mau penutui. Koe o tua ke ai a whiona. Tua mātu. O a mai e te kia ki hono whare lotu. Whai ai e mau whirau ki a whiona. Umoa ke hoko ai whirau te mau whai e whi. Whirau whanam paka. Kōko rai o e whi. E hoki ki mau tau te mau rea whaka moisi ei. Kai au ai kau mai ai a whiona. Kua koe more koe ni. More tāwhaka. Wongo pia o kuhu pia langa. Rohi koe kau mai ai a whiona. Kune pei a kono tau ko e wagone. Kai mu. Ko nonga whie maari ai mea kutoa. Kua koe mauro tuia. Hawhanonga o e whiaskoe. Ka koe kino mai a whiona ka kai e konu ia. E ka kino hapai ake. O mātua mo e whanau mo e whamiri. Tāpua mai o konu ia. Nonga mo e whie maari e mea whiona. Oni a mau toro e whi. Whai maa melangi na mau whakakoa. Sino e a ta mai I mo e lau maari e. Mau kore e ni o kua pāpe si tō ko mau e ki. Kā ko mau whakamukui. E mea ni koe krei so tau e ki mo e ofa e o tua. Yo ni mo lau maari maani ni. No koe a e te maa tōru tā pepe au nahi. Whai te o lau tua. Toivottavasti
time no crew, yeah, Mari, yeah, population, or house, or at Napona, yeah, population is there for me, but the hot oil there, your wall, and more up your pole, wow, here, from good on the tree, yeah, fire on the two, and I get like that for love. We are paying for our way to feed, Talamanua to Nani, for around the way of Marco to feed, the Dawan to the water of Mari with body to go. Maro, everyone around for what?
reda ore pe asi onde ku unu mo to ku to ore pe asi onde ku mo fai te mo to ri loto ke mo wi fa Masih ke hang ke tamku hang ke itu masih oi masih ada kita
e whakatapatu ke umutua. Na tungua ke kufangat i mua whakatapo whai he umutua e whiwhin. Toka pe mua sione matangi toa o nua. Io toka anga. E toka e tāngu fua. Io whakau e hanu. Whātau whawhamiri. Whata e sia siwa mai whamiri. O whiawhia tai tai rei ngutoa. Ko kore, ki tau nuna ki e roto. O brain. E kamata ki tau whawhamiri o whiwhini. Ni mangia whawhuma ni ma. Amor more o me te wā. Karistiani oa oa e o te si. Neo moho ua i fu mamahiru. Tau i olo tola hi tuku o iri pia. Ke i sātai pia sātai. Te ki liwai.
Ma te whamanu mo le whalaanga. Wau te rotolai, wau te fia fia. Kei sādai bea sātai, te eki liwaia.
kongerea hono tu. Ke tuan minuman. Ke utara noa ki hopoko. Mea me ko mana kai ka pa ka. Ne hoko ku lauta. Ko lauta hi ata mai ai ko. Ko mea me ko mana kai ka no fofunga. Ko ta si pot mai mai. Ko mea me ko mana kai ka no nganga. Ko tam si nganga kalora. O finava si ava me fa same la. Hega same a fa ke foki fia. O fai longa ia o fa tua. Ki o ka kai o ka ha. Pe me fa na ka me malo hi ai ko kau. Kama ai turi a fili. Mais tempo. Ka same e whawhetai i he fia i he hao whaka ui. O ko konga anga same koe, ke whawhetai a mo ui, pe whawhetai a pa moi mate. Pea ku tū loto e o tuake mahino. Koe mate pa moi mo ui, ka mea ia tua. Pea he aki ai, e he whaksame a kina tona e mo ui. Ka nā e tae oma e ne kau mai, e kai a mau tonu a hiwa whawhetai. Ka e whewhea ki ngā tolu ko hiki atu he ara whanonga. Kara mai nana o hiwa fia o kaunga whawhi au i he arohi o e tamai. Te maani pia moritoni o ka hiri a mo ui koe ko he wani a tau ahma. Sione. Tau e mau whanonga mai i he weekend mono tānoa i a umanga a sione. Hono ngā i whaka ilo ngā. A ene teu i hono hara hono ngā. Kau hiwe a honi. Na mahi hono ngā. Ka e whewhe. He taramai he resoni e whewhi. Ko e lau maari a sione na e hao ia here o turi manu. Ne ai ngai whiri mai whaingata. Na whe paki mo ki tamasiko e. Kana tuna fia no ki lau maari o hange a manu puna. O hao me here turi manu, hao me whiri me whaingata a ka e noko pe. O whakalau rotoa ko langi e hano atu mai. Koe maari a ngai a hange. Maori kua lai tau whanau kere. Te lau manua e sea sihe a koe. Ngā o ka sāpa te. Hiwa fia ki mātu a. Kai iou. Kai iou a ne mea ea. Ngā ni o rato o whiro ako mo sioni. Koe hāko ke horai. Kai ria ke mea rea. E whae kia whaparao. Koe tau ngāko. Nā ke aru fia ka ke whaki fia. Ke hau mo fia mo leo ho mea isi. Ahon. Tau whawhitai. Mao nia pure au tua. Che mo ui ai whakoi. Ka inga. Utangi hora maare ko tui. Ke tau ene uofu tau e ngau hea sia si. Mahalo ke uofu a tai nieni. I vai hala tau si taha. Ke to hapana utapa ka melot Pharisees. Tano a himi pa merere ka tu koe COVID. Ka tala he fula ko tau ko fitu wa fulu. Ka kai honi ko hape au tua.
I o fu manu matau. Mari o whatonga e tatai tai kau. O whatonga i ki tau tolu ka inga ka maa whaamiri. Whatonga i pei tū tau takai ho rai o kai ka pot ke hea. Ko e matapā pe o rangi. E tau mai sione. Ko e potu nau ku hiki ai ka matapā pe ke whito a kia tau mo potu. Toki kai ka pot ke hea. Ka whatonga ngai au whai patsa mei ka te tau tori ka whikai ka maa asias. Ko tau whono ngā ka nā tai oua ni kau mai e kai a tau tonu. A ngai whainga maari o tai. Pe tau la raka o tau. Ma whainga maari o omi e o tonu. Umo mua sio nea. Ko ki tau tolu e no hoko atu. Tau la raka o tau. Ko whainga maari o omi e o tonu ma tau tonu. Pa pau ka mea ko tope, o ku tau ke pinangalo e o tau manu maapumaka. Ko e whatokanga e whatsa me ma tau tonu. Ko e here a turi manu maasila o vai tapu e taimi a ku tapu pe. O ki kai ha koto haida ma whai. Ke ne hawa pe unu mo toroi e tau moui, e kauwhaki tau tau ta mepi. Iwi pe mai maru he toa sātai, o whiunga ma tau pai pai. Tawanga ka mo iwi ko ia. Whaka ke te koe o motuka. Lot mo aris, Saimone ka maarisi. Riangu, tau pa ka maa whangari. Ko te ngā whāmi. Ke matu e kina ke tau pa ka. Ko hake ho ta whare a whāmi. E vege tātai ka kau mo se tua tā. Ai pēa mo hake no ta pāre o lotu. Io, pai mauri ape. Ape mai aho whapunga. Ka mau mako ano. Hanga tai oua. I kai atau tolu e apo e. Sione. Umu ato. Awa ape aho e hau. Mau mau aho rai apo. Ke tau. Tua maaf. Pagabin ka teo whafta. E kosa sio ba siai la fiona ko toka naki mak mau toro a koe. Ke neo mo wange a toka naki mamai e hala kono ngā. Ka tau mai ko mama hi o bia ia fiona. O te mau hanba o te mau launga. Ko koe pe ai o tua ka kota hai o tua. Nā i whina ngāo peke ma hoko mai ke mamani koe. Nā i whina ngāo peke ma hui punua mai ke punua koe. E nā i whina ngāo peke. Ki ai ho mau puha koe. Puri ai a mui ka o pai a whio. Ka e whawhetai ka e whawhin. O mau kautaha. I e whawhetai ai mo ui. Ko tūtūni ai a whio ke whokiati atu. Ka whamanat me ai ka te mau tōru. Mama tāma whanoa mau te ringa. Te hako me ke mau whakapuapua mau wāi a ho. Ka tungu ke mau utu. Haroto kua. E mau ilo ke a hoa ni kai ai a pungpong. Ko e whanoa ane o whaile i kai whai o tai raki. Aho e tāe tapu. Aho e atu a te āki atu. O maa, yeah. O konga ka mau loto mo mau rau maari e. Me taimi na ke omi ai poha koe ni ke mau loto pai. Nani hoko ko tāsi pinga ke mau whānau. Nani hoko ko tāhe mai whara anga. I no tā hāpe o sai o te. Nani hoko ko whānau lo te whasāpata. Ni hoko ko talawau mo tine mui. Kakai hawa ni ko e tūngā e. Ia Yesu. O kairoa mea i. Ai wae. Na e maheni. E anga. Na mau iloi. Na mau whanongoa hano ki le o. Kai toi whe
fe. Gapure ya mahma. Gapure ya maamioni. Maamioni kai tole ia. Ka koe whawhetai ha koe. E na ke au mi veo mau whainga maa. Tata i whai kaunga ngā aue na ne whai. Ia pore i ta mai o i koe. Hono ki unganga. I ne anga whai e ne whakaupo wha. Mari pe. Moanga le rei. Ka whawhetai ka honi. Hanga ui atu ia. E whoki ki atu. Nea ngoko tangi ai lau. Lau ai. Ai o family ka mai si. He toi pe o tua. Tau maha ka flavi tua tonga. Ia pong pe ko te fukmari. Tau maha ka funa flavi kia funua muri. Ki lau taimi pe te tiu mai. Kai whawhita. Kai whoki ki apia ka mai. Kai apia na mau fumi ai. Moi pe apostolo o te maputu. Ke moke awa te uha api. Kaki tai fuaku mai a mau tolo. Kakai hawan ke whakatokanga ke tik mau tolo kainga ka masias. Ko tonga e mau punonga i taimi. Mana tua ka mea kotoa pe. Ka mea e o toko naki o apio. Ka mau whepaki mo whainga ta a. Mo whainga maari e. Ka nea tae oua ho kau mai. I kai a mau tolo wia. Ke mau manatu ka tai ka tau mea mau whanonga ai, au i heni ai o tua, au ki kai ka patu ke heni, ka he matapā pēni o rangi. Mau ngau e whakatau. Wangi kua ki nikina ki mau tolo e sione, patang tō au whanua. Ane ngau hene mo ui. Pene whake ne mo ui mai a whiona, whakalongo pe. Ke ngau e a whiona e a te ia. Ia e mo ne taua ngau e, a koe ni ko ta kau mai. Ana tae au hau kau mai eiki. I kai te wau sia e a koe. Ka tua hau kau mai kau whahai e maha tua ku kau mo tau tau. Ka tua hau ne ri ake ne mo ui, ka fia tā kau e pa mono ka kai. Ka tua hau wafi mai, ka tua ku kau mo tau tau. Tā koe a. Whanu ako ne kina ia sione ki mau tau rea whipini. Do maha whangapie. Ka e whipini kai whiawhi family. Ke talatala noa ke lei, mo unganga hota mai oiki. O ke ane Kristu tuku, ko mana opa ki he vai taimi, na whai ai e wakawakata, wakawakao, humo ta, pitaki nima, ka hui kai ako pa mai o tuku. Au tui whapapai o tua, i hoko ia paharolo. E ne te omi ai, e ngai mana meria ke, e maungo, o ki kai wapot ke heni, kai mata pāpeni o langa. Tā wang mai whawhi āo. Whioto mau whai e pōkoe. Tā mua e whione kai hea mau whanonga. Mau ngō. Mau tau whana. Heko mata pāpeni o langa. Mo mua tā kama mui atu. Tā pekina kuma tolu. Ngai kol kalama ko whotutu he whamiri e pōni. Tā wang mau kumanu ia. Jesus Christ. Kā ko mau whai whamui. Amen.
anu kumapa tau dia sawa o ia me o. E gai te tue noa o ia me o. Ine kum ia para pompo ia whainga ta. Te wai keina nganga o ia me o. O mea mori ko ia na tangoto i mua he sea mua i ke o na te teu mai pia me he loki mui
chimi ai tō kawa ia sione ka uma e whai aku o ia sione e wange whainga maari e ting nao e na tala noa he mo ia sione e chimi na nau whamau si mai e hoko e walu o wiheni e tawon whai whakau kore ai wahenga ngau e walan man kau o sisi man kia a maa e tawon ski tari e wahe konua Klondes man kia whahoka whailotu e taimi hoko e walu e tau tok whailotu whakaosi o istu tuku e whai whakau aripate uhila ia mo whodowhiri na moa e hoko a hiwa kore atu pe au hiwa au maa ka wifi au higa tau taimi e ngawe pe a whakapoto au kore atu o osi whakatala noa ki e tau kete o sione au maa hono ngā tua whawhine o tui ko nau tolu pe mau ngā taha ke whahoko e manat meri e tau whahoko e nau manat meri e pa mo nau rea alfa ki ona te ina ka maa hono tonga hane ki he whiawhia pongpongi ka pau ki aha taha o toi whi manat meri e ka ke takai mai he ofisi ke ta tala noa ku e hae konga wa manat ke manat meri e ai au tok whasio sio ha taimi o whainga maari e ke whahua e koni mo karaki e tau ngau ia ke tau iwi e ko pot ngau e pe ia he siasi na e whala ka taha sione para ni maki aki e tau ta whanongo ke tala noa e mea reha ka mo e pot ngau e iwi e siasi ka mo e ko istutuku ka maa ka uhiwa ka kai whiwhine ka tokiai ha whainga maari e ai te tau toi whahua i Muhammadat meri e a kai kai hulu anoa pea e tau whewhikau, ngai whailot, e kau hiwa, e whanau i whini, te nau whakoloa, ai raki e whia whailot, e a mo sianu matang tō awhanua. To all our non-Tongan speakers, I'd just like to grab this opportunity to go through the program tonight. Our first prayer was led by the steward of the church, Lem Siauhi, and just in the back room, we welcome the owner of the gym where Sione was training and his coach. After this, I would like to ask the band or the choir sing one song or play one music, and then I will invite them to come and say a few words about their time that they had at the gym. And we'll have Reverend Moses Manukia and Flondes Manukia leading us with prayer again at 8 o'clock. And then we'll listen to the choir and the band again. And our last prayer tonight and sharing from the Bible will be at 9 o'clock. And there will be our closing for tonight. If anyone would like to say sweet memories or share a few words about Sione, I will be in the office. And if you can make your way and come around on the outside, I can't promise you that you will